Yachira abantu mwe NRM kwaza kuronda uhuru. Ehururu etongozibwa mukamukuru w'ihanga Janet Kataha Museveni kandi agenderire kureba ngo buri bantu nkaga na bashatu abo buciko bwa NRM omuruburu cyaro omuri ntungamo buri omwe yaronda abandi bantu abari hagati ya bashatu na batano okureba ngo batera NRM akaruru no kushagika President Museveni. Ehureji neija korwa mu byaro byona 35 ebiri mu district ya Ntungamo. Rero mbwenu abantu nibo bahemuka habo kwa abantu ba Uganda tubakuhemukire habo kwa movement nk'abantu egerizeho kugire kombeka ihangeri akatabo kwa kwenda kuronshinga mzee yagerizeho kugamba amatafari n'ingashemuganda iyi movement iteyiraha icyari kwita okutahanje ya Uganda kunkanyongire ikintu cy'insimira movement noreba movement obiye ijo mu ihangomu irembirwe UPDF ekagarura amatsiko mengi munonga mu bantu ababire bamazira umwanya bahwira amatsiko abo kuba abasirikare bakabatura aha abasirikare bakabamanyirwe ukubona bonesa abantu ukutaho makaba kageyita bakataho mu cyaro bakakita mbwe n'abasirikare ba UPDF kubezire beja bari abantu aba very humble. Janet Kataha Museveni kandi mukuru wa NRM mu district ya Ntungamo na Jang government yarwanyisiriza n'ebintu byinje byekozire kandi ngo bishemerire kurindwa mnonga abo kuba tariho government nyowe y'indarebere ya Africa erukute sente za government families z'abantu kombeka families tariho any other African government erukureta sente from the national budget ekazita omumaka g'abantu ngo abantu bakabasa kweyombeka kwebeisaho kwombeka families zabo kugarura byabashobeire kutandika ibyabaremere ngo ihanga ribase kubaho mbwenu abantu ba Uganda kuba kwa batetereire movement akaruru nibo bahemukire ashabira abo buciko bwa NRM nabebembezi okureba ngo bahika habura umuntu omukaye kumushaba karuru mpaka hikira hakatera okukora mobilization y'abantu beitu ngo baterere movement akaruru tishemerere kuba kigumire abo kuba no kugamba amazima gebintu ebiruho akatabako mzee nagezaho kugamba icyo kubanza kiri ubusinge bwabire butakiba mu ihangomu sote yitu adarikanayo ya structure based kuza structures tubahira amani abahereze byo kosa kandi we no batambure do watudowa house person to person kureba ngubona abanyantungamo batera karuru twayiga narikana omukarura kahwire abantu mtwaro mushanju ne12 tubaratiro mu district ya Ntungamo kandi mu Uganda yona abantu bari kurenga miliyoni 13 tubarakatire turabe Ntungamo twine abatezi bakaruru emitwaro ashatu nena nitwenda emitwaro nkashatu nena yenyini bona buri umurje yatera karuru akuba n'ikintu kirungi buri muntu wena kumanya ngo yagira eki yataho umukarura kompa ekiko mayisangu obwiro twine bono bwasigarayo no kurebeka ngo twaza umuruka ahamuruka tukubugana seru zona ahamuruka kandi twenyine twitutwanda kuronda karuru nahabwe cyo ombintu byone tukuza kuba tukora no kurebeka ngo twakoresa akakira kariyo twaronda karuru tugere na time nangwa n'iko rwo magomborora gitu tuze no magomborora gahandi muri district yitu ya Ntungamo twenda this time round President Museveni at least
turi nko pasenti kemwe tugire 99%. Janet Museveni aina amatsiko ngo entebe kanisa ezitirwaho zakuraturwa President Museveni muri ntungamo naija kwihayo bucweka 99 harigana omukarura kari kuza kutera 2015 uko kubanza 2026 gasha kwa Elias Rutugusa.